Severina Vučković sinoć je svojim fanovima putem Facebooka otkrila da u Beogradu snima spot za svoj novi singl Momento. Regionalna pop zvezda Severina Vučković sinoć je svojim fanovima putem Facebooka otkrila da je krenula u Beograd gdje snima spot za svoj novi singl Momento. Via Beograd na snimanje spota za novu pesmu Momento napisala je Seve ispod objavljene fotografije. Poslednji Severinin singl, balada Alcatraz, objavljena je pre 3 meseca i naišla je na sjajne reakcije publike, čemu svedoči i 4,5 miliona pregleda na YouTube-u. Inače, poslednjih nedelja više se pisalo o pevačicinom ljubavnom životu nego o karijeri. U drugoj vesti, koju ćete pronaći klikom na link u opisu ovog video snimka, pogledajte šta je pevačica izjavila o navodnim vezama i kako se provela u Brazilu za svetsko prvenstvo.